muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankuse ndabasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Twizeye ko mwizihije Noheli neza, abo bitagenze uko mwabyifuzaga mwihangane, ejo bizagenda neza. Ababuze ababo namwe turabihanganishije. Abo barimo imiryango yo mu Burundi ejo yashyinguye abantu babo 20 baherutse kwicwa n'umutwe wa Red Tabara mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura. Ariko ndagomba guhambere ndagomba kunyakirire papa avuye atacaze duteye ubwoba kuko ntagiye kuva mvuka sinari byabibona naho baza ntabwo basiga bakoze ikibi nk'iki. Abo ni bamwe mu baburiye ababo muri ubwo bwicanyi. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu amenyesha ko hadashobora guhagarika intambara n'umutwe wa Hamas atageze ku ntsinzi. Ukraine ejo yagabye igitero ku bwato bw'igisirikare kirwanira mu mazi cy'Uburusiya mu karere ka Crimea. Naho muri Nigeria abashumba bakekwaho kuba barishe abantu bagera mu 140 mu gitero bagabye ku manywa y'ihangu mu majyaruguru yo hagati mu gihugu. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya nimugikuri. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Kuri uyu wa kabiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarashe ku birindiro by'imitwe yitwaje intwaro ishyigikiwe na Irani muri Iraq. Thomas Kamirindi abayinkuru. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Minisitiri w'Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin avuga ko barashe mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ahantu hatatu Hakatayib, Hezbollah n'amashami yayo. Asobanura ko babikoze ari ukwivuna ibitero by'uyu mutwe witwara gisirikare ku ngabo za Amerika ziri muri Iraq no muri Syria, birimo icyo Katayib, Hezbollah n'amashami yayo bagabye kuwa mbere ku kibuga cy'indege cya gisirikare cya Erbil mu majyaruguru ya Iraq. Katayib, Hezbollah yakoresheje indege itagira umuderevu drone ikomeretsa abasirikare 3 ba Amerika barimo umwe wakomeretse cyane. Amerika ivuga ko aho yarashe yashenye inyubako nyinshi Katayib, Hezbollah yakoreragamo kandi ko ishobora kuba yivuganye n'abarwanyi benshi bayo. Iraq yamaganye ibikorwa bya Amerika ivuga ko ari igitero kuri yo no kuvogera ubusugire bwayo bidashobora kwihanganirwa. Amerika ifite abasirikare bagera ku 2500 muri Iraq n'abandi bagera kuri 900 muri Syria mu rwego rw'ingabo mpuzamahanga zagiye kurwanya umutwe wa leta ya Islam. Imitwe ishyigikiwe na Irani yongereye ibitero byayo bya drone na roketi kuri izi ngabo mpuzamahanga kuva ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa 10 gushize. Amerika ivuga ko bimaze kurenga 100. Leta ya Uganda yatangaje ko abarwanyi bakorana n'umutwe w'intagondwa zikorana na leta ya Kisilamu bagabye igitero cyahitanye abantu 3 mu mudugudu wo muri icyo gihugu. Oriane Tangishaka. Ibyo byatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare cya Uganda kuri uno munsi wa kabiri. Mu itangazo ryarungikiwe abamenyesha makuru hakoreshejwe amajwi mu buryo bwa audio, umuvugizi w'igisirikare Felix Kulayige yavuze ko abo bicanyi bo mu mugwi wa Allied Democratic Forces ADF bateye ikigwati cya Kamwenge ku munsi wa mbere bica umukecuru w'imyaka 75 n'abuzukuru biwe 2. Avuga kandi ko abo bicanyi baciye baturira ibiziga byabo. Abagwanyi ba ADF bagwanya leta ya Kampala ya Yoweri Museveni. Icyicaro cyabo kiri mu misozi ya Gwenzori muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inyuma yaho uwo mugwi uturirijwe mu mwaka w'1990, abawusigayemwo bahungiye ku mipaka w'igihugu mu mashamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho baciye bashinga icyicaro gishasha. Uwo mugwi wabandanyije ukora ibitero muri Uganda no muri Kongo ku basirikare no ku basivile. Mu kwezi kwa gatandatu barakoze igitero cyahitanye abanyeshuri benshi. Ikindi gitero bakigize mu kwezi kwa 10 ku ngenzi 2 n'uwari abaherekeje. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu amenyesha ko hadashobora guhagarika intambara n'umutwe wa Hamas atageze ku ntsinzi. Oriane Tangishaka abahinkuru. Ivyo bitangaje ku munsi wa mbere mu ijambo yashikije imbere y'inama nshingamateka Knesset, aho imiryango y'abantu bashikijana bafashwe imbohe muri Gaza bakiri berekana ivyapa bisaba Israel gupfundika amasezerano yotuma ababo barekugwa mu maguru masha. Benjamin Netanyahu yagize ati: kuri mwebwe abasirikare ba Isirayeli no ku miryango ikibabajwe n'abanyu bagizwe imbohe, reka mbivugira, ntituzahagarika intambara tuko nta kindi gihugu dufite kandi nta n'indi nzira dufite.
uyu mushikiranganje mukuru yongeye agendera mu ntara ya Gaza ku munsi wa mbere aho yabonanye n'abasirikare ba Israel. Yabibukije ashimitse ko bazobandanya intambara gushika Hamas itsinzwe. Ibitero vya Israel vyarasenyaguye akarere kari hagati ya Gaza mu ijoro ry'umunsi w'Imana gushika ejo ku munsi wa mbere. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu mu ntara ya Gaza itegekwa n'umugwi wa Hamas bavuga ko abantu bashika kuri 70 bishwe mu gitero ca Israel cyo mu kirere cyatewe ku uravugwa hirya no hino ku isi. Barakoze Oriane Itangishaka na Thomas Kamirindi bayatugejejeho. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Duhere mu Burundi. Kuri uyu wa kabiri niho abantu 20 bishwe n'umutwe witwaje intwaro mu ijoro ryo kuwa gatanu w'icyumweru gishize ivugizo muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura bashyinguwe mu cyubahiro. Inkuru tugezweho na Desire Atungimana ari Kigali mu Rwanda. Ayo n'amarira y'abariko barashingura ababo ivugizo ku mupaka Burundi buharana Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagandaguwe ku igenekerezo ya 22 za kuno kwezi n'abantu bitwaje ibigwanisho. Abantu 20 mu muryango 9 nibo bahasize ubuzima, bagizwe hanini n'abana n'abagore nk'uko byashikijwe n'umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima. Mwitongo ry'abapfuye rya Warubondo ni abo bantu bashinguwe hari isinzi ry'abantu rigizwe n'abana, abagore, abagabo eka n'abahumure, bose bakaba bari mu marira ntangere. Abo mu miryango yabuze bizera ko Imana izobahorera abo bakoze abo kabi bakagaragara. Ubwanje Mana naco nukura nana kimwe nukora Mana utandereye umugwani naco mbise nukora, ariko ndagomba guhambere Mana, ndagomba kunyakirire papa avuye atacaze. Byaduteye ubwoba kuko nkagiye kuva mvuka sinari bwabibone, naho baza ntabwo basiga bakoze ikibi nyinshi kuko basiga bize bakagenda no kunzanira byaranzazaniye aho mutima ugumana uhagarara cyane uvangeze habi kweri n'ababyeyi banje. Mu nkuka y'imisa yasomwe n'icegera c'umwungere mukuru wa Diocese Katolika ya Bujumbura Antoine Ruwerinyange yagarutse ku mabwiriza y'Imana aho yamenyesheje ko kwica ari kizira. Yamenyesheje abakristu ko gukoresha inguvu harimo no kwica atari byo bishikana abantu ku butegetsi. Ni mu gihe umugwire detabara ugwanya leta y'u Burundi wemanze ko ari wo wakoze ico gitero, aho wowo umenyesha guhisha abasirikari 9. Gukoresha ikemwe, gukoresha umuheto, inyishu, ubukemura ibibazo mu biganiro, umwumvikano n'umutekano ntangere. Iyi si inyishu ibibazo ahubwo bishe bandura umuvumo. None kw'izina ry'Imana turatakambye muri kino gihugu cyacu amaraso ntusubire guseseka, amaseseka arakwiye. Turatakambye Mana agafuni gahamba tukaruhuke Mana. Umushikiranganje w'intara yo hagati mu gihugu Martin Interetse, buramatari wa Bujumbura hamwe n'abashinga amateka batewe mu ntara ya Bujumbura bari bishikiye ahashingwa abo bantu. Umushikiranganje Interetse yamenyesheje ko abisha abo bantu atamitima bagira ari umugwi w'iterabwoba. Iri ni iterabwoba, bita terrorisme.
ku bashoboye gushika aho byabereye twarabonye ko itoroshe gutahura aho amabombe yasana uje kwica abana b'imyaka 2 umwaka umwe iyo n'iterabwoba umwami ukabona ko yibungenze akakomine ruti n'ukuri mbabarira ukayo kumwishe babura kigongwe nta n'izina twobaha twemanga ko abo bantu n'imitima atari bagira by'ukuri. Martin Nteretse yavuye aho mu Gatumba yemereye abanyagihugu ko abakoze iryo bara bazoshengezwa imbere y'ubutungane. Leta y'u Burundi twiteguye mu Nyamiramabi no mu butungane gushengeza abo bantu iyo bari hose abashitsi baradera mpaka bose tubafashe babikoze n'ababipangiye hamwe. Abanyagihugu baho mu Gatumba basabye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu kubaronsa ibindi birindiro by'abajejwe umutekano kuko n'ubu ngo bafise ubwoba ko bazongera bagategwa atagikozwe. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Komisiyo y'amatora itangaza ko mu turere tw'itora 30 tumaze kubarurwa Perezida Felix Tshisekedi ari buza imbere y'abandi bakandida agakurikirwa na Moise Katumbi. Ni mu gihe mu mujyi wa Goma amashyirahamwe atagengwa na leta mu ntara ya Kivu ya ruguru asaba ko umuyobozi wa komisiyo y'itora nabo bakorana bakweguzwa ku mirimo yabo. Jimmy Shukrani bakomera aduha ibindi kuri iyi nkuru. Ibi byavugiwe kuri uyu wa kabiri mu kiganiro aya mashyirahamwe yagiranye n'itangazamakuru mu mujyi wa Goma. Ni nyuma y'uko abagize inzego z'umutekano zitabemereye kujya mu myigaragambyo bari bateganyije uyu munsi. Abapolisi n'abasirikare bari bakwijwe mu mihanda yose igize umujyi wa Goma ku buryo nta wagerageje kwigaragambya nk'uko byari byateguwe. Gusa nanone akazi kose kakorwaga nk'ibisanzwe mu duce twose tugize umujyi wa Goma. Aya mashyirahamwe avuga ko amatora yabaye muri Kongo atakozwe mu mucyo kubera ubujura bwinshi bwayagaragayemo, ibintu bavuga ko byakozwe nk'uko byari byateguwe n'ubutegetsi buriho. Aya mashyirahamwe yumvikanisha ko komisiyo y'amatora itashoboye gutegura amatora anogeye buri munyekongo wese nk'uko byari byitezwe mu baturage cyane rubanda rugufi. Bimwe muri byo byari bikubiye mu ibaruwa basomeye imbere y'abanyamakuru. Uyu ni Moise Hangi wo mwishyirahamwe Lutte pour le changement Lucha mu ntara ya Kivu ya ruguru. La présence des machines à voter babonye uburyo ibyuma bitakoraga neza, abantu kwibura kuri liste z'itora no kuba hari byinshi bitagenze neza muri aya matora arangiye. Ibyo rero ni ibintu Kadima na komite ye bagizemo uruhare cyane kandi rukomeye kuko batashoboye gutegura neza kandi mu buryo bunoze ngo amatora agende neza ngo natwe dutore neza. Yewe hari ibintu byinshi bitagenze neza cyane. Aya mashyirahamwe asaba ko abayobozi b'iyi komisiyo y'amatora bagomba gukurikiranwa n'ubutabera. Appel à la démission immédiate ainsi que turasaba ko Bwana Denis Kadima na bagenzi be bose beguzwa vuba na bwangu hakajyaho abandi. Aba kandi bagomba kujyanwa mu butabera bagafungwa bakisobanura birambuye cyane ku mafaranga yakoreshejwe mu bikorwa by'amatora. Ubu tubona ko yanyerejwe na Bwana Denis Kadima. Serge Hamuli, umuyobozi wungirije wa societe civile mu mujyi wa Goma, yabwiye Ijwi rya Amerika ko Seni idafite ubunararibonye bwo kuyobora no gutegura amatora. Depuis qu'on l'a nommé, il était un expert. Kuva aho Bwana Kadima yatangiriye kuyobora Seni, yashatse kwereka abanyekongo bose ko ashoboye akazi, kandi yego natwe nibyo twari tumwitezeho, ariko aya matora tweretse neza ko nta bunararibonye umugabo na bagenzi be bafite. Amafaranga ya leta yaranyerejwe, amatora agenda nabi cyane. None reba bashaka no gubutegetsi umuntu abaturage badashaka nk'uko byagenze muri 2018. Oya rwose ntabwo twabyemera, ni bamufunge kuko nibyo bimukwiriye. Mashyirahamwe kandi arasaba urukiko rw'ikirenga rusesa imanza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutesha agaciro ibyavuye mu matora yo kuri 20 ku kwezi kuko ibirimo bitizewe habe na gato. Nubwo ibi bivugwa n'aya mashyirahamwe na za societe civile zo mu ntara, hari abatabibona uko. Sankara Bin Karitumwa ni umusesenguzi wa politiki ya Kongo avuganye n'Ijwi rya Amerika. Bwana Kadima yakoresheje amatora neza binyuze mu mategeko kandi turabimushimira cyane. Kuba hari ikitaragenze neza ibyo tubona ari ibisanzwe. Abavuga ko amatora yagenze nabi ni abantu bundi batavuga rumwe n'ubutegetsi kandi abo ntibabura. Ku ruhande rwanjye amatora yagenze neza cyane, ahubwo inzego z'umutekano zijye zita ku bantu bashaka kudusubiza inyuma.
mu cyumweru gishize ubwo amatora yarangiraga abakandida batanu batavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bishyize hamwe bahamagarira abanyekongo bose kutemera ibizava mu matora nabo bavuga ko atakozwe mu mucyo. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Bwana Denis Kadima uyoboye komisiyo y'amatora Seni atera utwatsi ibivugwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Twari twiyemeje gutegura amatora ameze neza akwiye igihugu cyacu, kandi ibyo twabigezeho cyane 95%. Yego murabizi ko amakosa ku buryo bumwe cyangwa ubundi atabura, ariko Seni twakoze ibyo twagombaga gukora cyane kuko abaturage babonye umwanya wo gutora kuko babifitiye uburenganzira. Ihuriro ry'abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi rivuga ko nta na rimwe rizemera ibizatangazwa na Seni igihe hatabayeho andi matora. Kuri wa gatatu tariki 27 iryo huriro rirateganya gukora imyigaragambyo mu gihugu hose risaba ko aya matora yateshwa agaciro bityo hagakorwa ndanyuze muri demokarasi. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. radiyo Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Tugeze ku kiganiro Amerikana ku byaranze Amerika mu byahise no mu gihe tugezemo. Mwaramutse neza. Ku itariki ya 27 y'ukwa 12 1945 ibigo bibiri bikomeye mu bukungu bw'isi byavukiye icyarimwe, ariko rero biratandukanye. Ni banki y'isi n'ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI mu magambo magufi y'Igifaransa cyangwa IMF mu magambo ahinnye y'Icyongereza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigizemo kandi iracyabifitemo uruhare runini cyane. Mbese nicyo kigugu kibirimo. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Kuva ku itariki ya mbere kugera ku ya 22 z'ukwezi kwa karindwi 1944, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoranyije inama y'ibihugu 44 byo ku isi yose ahitwa Bretton Woods muri leta ya New Hampshire mu majyaruguru y'uburasirazuba bwayo. Icyo gihe intambara ya kabiri y'isi yose yari igica agati n'amabuye, ariko abayobozi b'isi bo bari baratangiye gutekereza uburyo isi izasana ibyangiritse no kongera kwiyubaka nyuma y'intambara. Abari bayirimo bageze ku mwanzuro ko ubufatanye n'ubutwererane mu by'ubukungu ariyo nzira iganisha ku mahoro n'iterambere birambye. Inama yarangiye imaze gushinga ibigo bibiri, ikigega mpuzamahanga cy'imari Fonds Monétaire International FMI na banki mpuzamahanga y'iterambere no gusana isi Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement BIRD, ariko izwi cyane ku izina rigufi rya banki y'isi Banque Mondiale cyangwa World Bank. FMI ifite inshingano zo guteza imbere ubutwererane mpuzamahanga mu by'amafaranga, gukora ku buryo ubuzima bw'imari budahungabana ku isi nyine, no koroshya ubuhahirane. Ishinzwe kandi kurwanya ubukene n'ubushomeri. Naho BIRD cyangwa banki y'isi ishinzwe gutanga inguzanyo, ubwishingizi bw'inguzanyo no gutanga inama cyane cyane ku bihugu bikennye n'ibikiri mu nzira y'amajyambere. Nk'uko tubisanga ku rubuga rwa internet rwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibitekerezo nyamukuru FMI na banki y'isi byubakiyeho byaturutse ku bahanga mu by'ubukungu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza. Byahawe umugisha n'ibyemezo by'abakuru b'ibihugu byombi, President Franklin Roosevelt na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Winston Churchill mu nama bise Atlantic Conference bagiranye mu kwa munani 1941. Mu kwa kabiri 1942 abayobozi ba za minisiteri z'imari z'ibi bihugu byombi bari bamaze kunoza neza ibyo bitekerezo no kwandika inkingi z'ibi bigo mpuzamahanga by'imari bifuzaga gushinga. Hakurikiyeho inama mpuzamahanga zitabarika kuri ibi bitekerezo n'imigambi ziza kubyara iyi Bretton Woods yavuyemo nayo amasezerano ashyiraho FMI na banki y'isi, nayo yakurikiwe no kwinjiza amategeko remezo y'ibi bigo bibiri FMI na banki y'isi mu mategeko bwite ya buri gihugu. Inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress yo yabikoze mu kwezi kwa karindwi 1945.
ibihugu byahaye umugisha wa nyuma watumye FMI na banki y'isi yose bivuka ku mugaragaro ku itariki ya 27 y'ukwa 12 1945. Kuri FMI byari 29, naho kuri banki y'isi byari 28. Kuri 44 rero byari byarateraniye i Bretton Woods mu kwa 7 1944. Nyuma yaho ibindi bihugu nabyo byari muri iyo nama ya Bretton Woods, kimwe n'ibyagiye bibona ubwigenge bikemerwa no mu muryango w'abibumbye, nabyo byagiye byinjira muri FMI na banki y'isi yose. Muri iki gihe FMI na banki y'isi yose birimo ibihugu 190 buri kimwe. Ijwi rya Amerika nubwo byavukiye i Bretton Woods, n'ubu bikaba bikihitirirwa, babyita rero ibigo bya Bretton Woods. FMI na banki y'isi bifite ibyicaro byabyo bikuru mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Washington DC. Buri gihugu munyamuryango gifitemo imigabane hombi. Amerika niyo ifitemo myinshi cyane. Muri FMI ni 16 na 50%, naho muri banki y'isi ni 17 na 25%. Kuva FMI ibayeho, umuyobozi mukuru wayo ahora ari umunyaburayi, naho kuri banki y'isi urubuga internet rwayo rutubwira ko kuva yavuka buri gihe perezida wayo ari umunyamerika, ashyirwaho n'umukuru w'igihugu cya Amerika. Rusobanura kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo yonyine rukumbi ifite muri banki y'isi ububasha ndahangarwa bwa veto ku byemezo bya banki, bityo ifite uruhare rw'umwihariko mu birebana n'imigambi na politiki bya banki y'isi. Nyamara rero abahanga mu bya diplomasi bemeza ko nubwo wavuga ko Amerika ariyo yaremye kandi ariyo iremereye cyane muri FMI na banki y'isi, mu by'ukuri si utwana twayo yitegekera cyangwa se ikoresha icyo ishaka n'uko yishakiye. Igomba kujya inama no kumvikana n'ibindi bihugu, si yo yonyine rero ifatira ibyemezo FMI na banki y'isi yose. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi ntagihumurije. Mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama. Icyo cyari ikiganiro Amerikana ku byaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo. Bakunze ibijwi rya Amerika aho muri hose, tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza bya Noheli no gusoza umwaka. Tuboneyeho uyu mwanya wo kongera kubashimira mwe mwese tubikuye ku mutima aho muri hose ukuntu mwifatanyije natwe mu biganiro byacu kuva uyu mwaka wa 2023 utangira kugeza kuri iyi saha. Mwese mu izina ryanjye n'irya bagenzi banjye bose baye mbifurije umwaka mushya muhire wa 2024. Turabakunda cyane kandi muradushimisha iyo mudufasha. By'umwihariko ababyeyi mwaduhaye abana kugira ngo tuganire ku munsi mukuru wa Noheli. Twisegure ko tutabashije guhamagara n'abo twahamagaye imirongo ikanga kubera imvura mu Rwanda no mu Burundi. Namwe tuzabageraho undi munsi.